إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسوടെ സമട്ടകാവടായി ബെമഹ ബേഫും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. میرے موضوع کی شاب نشأ في عبادة الله اللہ سبحانہ وتعالی അളക്കം കുർമുക ബുഡുവ സുവാന माने की दीनी कंदत्ता होगे तेरेगा हेउलफा कम मतीगा जुआन कं हेद कोल्ली मीहा एने आबेहेगो तुम मिरेगे दरुस आदे जुआन कमकी एई मीहा नुबा कंदत्ता गोवा एम्मे सबबुतन एम्मे बोडा मीहा की बैगा वर्गद वेगेंदा उमुरोई जुआन उमुरो नुबा कंदत्ता गोवा एम्मेहा सबबुता एम्मेहा वसीलता एम्मेहा गरीजाता मीहा के की बैगा एम्मे वर्गद वेगेंदा उमुरो एई जुआन उमुरो इम्तिहान एम्मे वर्गद वेगेंदा उमुरो अल्लाह के हदरतुम इम्तिहान एम्मे वर्गद वेगेंदा उमुरो ए इम्तिहान बोडवी वरका अल्लाह के हदरतुम लिबे अजुर बोडवेगेंगे बदे इम्तिहाना एकुगा अल्लाह अजुर लव्वाफवनी इम्तिहान नुजहुं ए मीहा के ईमान कमेन्नेतुं अल्लाह के हदरतुम एव्वस इम्तिहान नाउं ए एनगे किबागे ईमान कमेन्नेतुं ए बैं आमुन्ना विस्ने फमी ओन्ननी हेवलफा मीहेक्कमुगवन्या एनयक दें बाय्येव्वस जेहिगेन्नुवाने एव्वस मुसीबाते कुरिमति वेगेन्नुवाने एव्वस दातिकमे एनयक कुरिमति वेगेन्नुवाने एव्वस हितामें एनयकं आस्गेन्नुवाने एई अलगोंडमेन गे तेरें गिनमी हुन्न विस्ने विष्णुमें एई रंगळु मीहेक्कमुगवेज्जिया मीहकं इफदकमे जेहिज्जिया मीस्तकुं बलाउलनी एनयकिनु बा मीहेक्कमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबिया अय्यूब अलैहिस्सलाम एकलेग फान अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम्मे वर्गद इम्तिहान जस्सेवी जुजाम बलीग एकलेग फान नबी अशार हरवंदे जुजाम बलीग एई एम्मे नुरक्कातरी बली जुजाम बली लेप्रसी एई गुणवंत विरगेंदा बయ్య मीहा एको कुणी वेगेंदा बయ్య එකලේග ෆානුගේ දෙ අහුන් ඇස එකලේග ෆානම් මිදන්නවනි ඒ අය්යූබේ කලේග ෆානු තී රංගල හේවලෆා මිහෙක්කම ගවානම අදි කලේග ෆාන දක්කා වාහකත කී තී රංගල වාහකත එක්කම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලේග ෆාන කත්ති නුබා මුසීබාතෙන් නුජස්සෙවියේ ඒ අලගොන මොන විස්නේ කොයින් ඒ ඉම්තිහාන දෙරගොතේ කුරිමති වෙගෙන් නුවේ රංගල මිහෙක්කම ගවෙජ්ජිය කාය रंगल मी उन्नसे फद इम्तिहान तंग एम्मे वरुगद एम्मे अन्नने नबी बेकलुंगे एम्मे वरुगद मुसीबत तंग बेकल नकुरमते वडागत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाफवे इन्न अशद्दन नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल मीस्तंगे तेरेइन इम्तिहान त मुसीबत तंग एम्मे वरुगदवा मी हुन्न किए नबी बेकलुंगे दें ईमान कमुगे गोतुं एया जेहिगें आमी हुन्ने दें एया जेहिगें आमी हुन्ने म ईमान कम वरुगद वेगेंदा वरकं अल्लाह गदरतुं अन्न इम्तिहान त वरुगद वेगें मिदनी कीतु कुरान को अल्लाह वही कुरबा फवे अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब
Allah ai korban tiabami unte hi kurani tiabami una swarge wa devidane kaman heyye kurige ulunumi hun imam bimi hun emi hun nak kurimati wi fada musiba itta tiabami hun nak kurimati nuanis emi hun nak bodati balitaka bodati musiba ittan Allah gadratun kurimati wegendiye emi hun ge faatile tak gudagen fumaddan imtihan tawaru gada wegen gos emme fahun ebami hun na huga wi nabi ya Allah gadrata dannawa fumaddan de matha nasrullah Allah ge naswale annani kongira kumbawai e hisabad daden Allah emi hunna imtihan tak kurimati kurabiye ema imtihan tak kurimati bun ei miha ge kibaga iman kan hurikamuge dalilen ei Allah gadratu iman kan kurimati bun e Allah kiyati Quran ga wahi korabani wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa bashiris sabirin tiyabami untimang Allah imtihan kurabba hushime hama yaginum bes bi shay'in minal khawfi wal ju'i birwari kan jassagenna bado hamun kan jassagenna adi mewa unik kurabwagenna adi bay far furana qurban kurwaage e hisabad dan timang Allah tibami imtihan kurabba ei ketterinna ufaawari kamuga khabar devu mattaka emma imtihan ta annana komme goteddiyas imtihan tan annana mu'minek kamuga vejja imtihan boduwegenda waraka Allah ge haduratun ajur boduwegen midani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani inna idamal jazaa'i ma idamil bala'i Allah ge haduratun jazaa boduwegen dani musibai bodu iwarakare imtihan bodu iwarakare emma imtihan ta warugad wegenda umuru mi zuwan umuru murihanu baakamakak gowa wasiletta mihai kibaga emme furihamaya fodigen anna umuru ei zuwan umuru ei e umuruga e nubakandattakum miha manawe gane nafsu Allah attaka qurban kollum e huriha shahawat takin Allah taala attaka qurban kollum ei hada warugada iman kameke hada maikkameke ei Allah gadratuge emme mai miha ei sababaki muskuli wima e huriha wasila ittaken miha ekiben kenu nima nubakandatta gowa emme ha wasila itta miha ekiben kenu nima den nubakandatta qura hitenwane miha enage hijje higen dana miskita guruwan kiwa hibban miskitu gina botan heda kurevene era kibegen era kunitten insana ay kibaga nubakandatta gowa wasila ittake erakan ajur bodennu ajur boduwegen midani e wasiletta furihama mihai kibaga muri haluga ekantattan Allah attaka qurban ko Allah ga mawga sabitwa miha ei bajjaveriyaki ene kiha heokan tage kurevene zuwan muruga kiha heokan tage kurevene miha kurang ulefikam gawanama embe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabafe mistahunge teren khairun nas inna khairan nasi man tawala umruhu wa hasuna amalu mistahunge teren emme hewegen wa miha eki enage umuru diguwe hew amal kurmati demi hunna miha umuru wasli bijje digu umurel libijje adi e umuruge enan hew kanta kurunge tawfiq wasli bijje ei Allah gadartuge emme hewegen dana miha ki kommekas Allah subhanahu wa taala zuwan umuruga ekalangiya kiyaman teriwa mihaya dimatiga sabitwa mihaya e umuruga hewle faawegen ule mihaya ene taarif kurawafave enage ajuru bodu kurawafave qiyameddoga Allah subhanahu wa taala arshuge hiyawe kan debwa haimmi hunge teren ekaki ei ena arshuge hiyawe kan debwa ekaki ei ena ei zuwan umuru Allah ga alukamuge heda kollamiha dimatiga heda kollamiha روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام بخاري إمام مسلم أدبي كلام صحيح رواية ربنا ما الله رسول الله أبو هريرة كمان وداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حبا يكن الله سبحانه وتعالى يكلام هيا وهكمون هيا وهكم دبته أي إدوهوغا ekalaga hiyawa ekam fiyawa ehen ebbes hiyawa ekam nuwa duwahe mahsharuga maada hunuga maada e hiyawa ekam fiyawa devana ituru ebbes hiyawa ekam nuwa duwase duwaki
e arshuge hiyawe kam kalanga arshuge hiyawe kam hiyawe kan debba hibbaye ekale fana bayan kurawani eketen furatama miha ka bayan kurawani imamun adilun adulu veri imam adulu veri veriya devanen bayan kurawani wa shabun nasha fi ibadatillahi allah alquran kurmuka bodu wazwana allah alquran kurmuka bodu wazwana timana bayan kurawani wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid miskitan hijjai fawamiha mane kina mataka rak'ati riwamiha hatarwana bayan kurawani wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi Allah attaka lobi Allah attaka wakiwe genda demihu Allah attaka lobi wakima ikame wa rajulun da'atuhu imra'atun zat mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah difaswana mi bayan kurawani ei riti hasaba nasabum mativeri anhinaku fahish amalakat dawatu dinima ekamum manabegan Allah birweti wa mebuna niha ei weswara undagu kame faswana hawana bayan kurawani wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu khanatun qura sadaqai waatam visnege hasirun sadaqai quramiha haywana bayan kurawani wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aynahu mistakun duruga wakin inde Allahu matin handumako lelun karna alamiha undagu kantattake bayan kurawani ei undagu kantattake vimata ajru eha bodu egendani ආදායක ෆසේහ ගන්තත්තාකන් අජුරන් ඉහා බොඩන්නුවාන අජුර බොඩුවගෙන් දානි කොම්මෙගොත වෙස් මිස්තකුණ කුරන් උදව් කමකම ගවාති ඒක ඉම්තිහාන බොඩුවගෙන් දාතියේ අජුර එහා බොඩුවගෙන් දානි කොම්මියකස් මීහාගේ සුවාන් කන් දීමතිගේ හේද කොල්ලුන් ඒ ෆසේහ කමෙන් නුන් ඒ කියේ ෆසේහ කමෙන් නුන් වලුන්න ෆෙන්නාන මෙති ඉස්ලාමී මුජ්තමවත අදි ගෛර මුස්ලිමුන්ගේ මුජ්තමවත උගේ කන්තත්තන් ඔන්නාන ඔයි විස්නාලා මෙති ඉස්ලාමී මුජ්තමවත උගේ හාලතෝයි කොයි heo kame kuramiya ko hadamade dini kame kuramiya ko hadamade dini kantakam malama inge kurevani purassara kurani dini kanta khudunu kura haluga dini kanta kurami hunna bes malama kurami adi islami mujtama utawga halatoy koi zuwanu hatta bes dina duradata mi fennani duniyavi kanta tawga mashghul we uleta mi fennani shaytana ga waswas tawga terega re duwal heda kurata mi fennani zuwanu ta emi hunna allah devini amai Allah subhanahu wa ta'ala ge uradun tahuge terega heda kolla tangalonna fenige midani fasiya kanta takennumi kiyole faakon ulama shaytana hangurama kurume hawa nafsa hangurama kurume fasiya kanta takennu ehen kam Allah subhanahu wa ta'ala ekamuga ajru lavva famani yajma'u Allahu al-khalaiqa yawm al-qiyamah al-awwalin minhum wal-akhirin qiyamat dog Allah subhanahu wa ta'ala ekana guriha makhluqun tajma kurabban ei emme kuringa mi unna emme fahunga mi unna dande uriha emme ebbi makan Allah جمع كربوانه اي الله وحي كربا فدين ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى اي نباكم ولنميهن يميهن كوري نبا عملته جزاء دفمتكا ادي هيو كنت كوري ميهن كمغه هيو جزاء دفمتكا الله سبحانه وتعالى هوريها من جمع كربانا ايك كبسنو فيله एक खव्यस्नु फिलेन आदम कुफान सुर फेरिगें गियामत दुआ हमें अन्नाने हा बयक अल्लाह जमा कुरबवान एकडांग इल्म फुहे हा बसकुरियमा एकडांग हुरिहा इमन जमा कुरबवान फी यौमिन तवीलिन क़दरुहु एदुआ हुगे मुद्दत दिगुवेगें वा दुआ हेग अल्लाह इमन जमा कुरबवान अज़ीमुन हौलु एदुआ हुगे बिरोवेरिकम बोडवेगें दादुवस शदीदुन कुरबुहु एदुआ हुगे मुसीबा गदवेगें दादुवस हज़्ज़र अल्लाहु मिन्हु इबादहु व अमरहुम बिल इस्तिअदाद लहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलें गाल तकुम बिरोवेति कुरबवा फेवनी एदुआ कीति कुरआन के एदुआ हुगे बिरोवेरिकम गवा तब बयान को दे बाल तकुम हदमा को दे फेवनी एदुआ हुगे बिरोवेरिकम आदि एदुआ तैयार मन अल्लाह अमर कुरबवा फेवनी ekama kues edu tayyar wani kombaye rasulullah hadis ul qur'ani buddhi veriya bayan koddeba hadis ul qur'ani al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut al kayyisu man dana nafsahu e buddhi veriya ki abaduat nafsu hisab ko kon namiha adi maruma fogo naduwa hat tayyar wa mundani buddhi veriya ki emmen marwagen ebade Allah gadurata emmenu lafami ha semberangalo mi ha itabadu tibewenama ta hituriha gotakan ulembi ekama ko ebbes mi kan hurave mitan emmen gabul kura hagigate emmen daanga wajhe mitan gamitanu gami kuda muddatu ge terega hituriha gotakan ulefa gadafada azaba abaduge hayatu gadafada azaba diun ei kiha moya kame
එදුව හෆ්ෆහුග දෙන් දුව හෙන්නේ නිමුමෙන්නෙත් දෙනේ නිමුමෙන්නේ ම බුද්ධිවරියා රසූලුල්ලාහ සම බයන් කරවනි එයි අබදු නෆ්ස හිසාබ කො හුන්න මීහාය කුරවේ අමල තකබල බලා හුන්න මීහා නෆ්ස ෆාර වෙරවා මීහාය අදි මරුම ෆහුග නදු හත්තයාර වමුදා මීහා ඒ බුද්ධිවරියා කි වල් ආජිසු මොයයි කොබ රසූලුල්ලාහ සම බයන් කර මොයයි එයි මන් අතබා නෆ්සහු හවාහු හිතු හුරිහා ගොතකන් උලමුන්දා මීහා නෆ්සු ගවාහ ගෝමක තබා වා මීහා وتمنى على الله الأماني أدي الله قادرتم فون أمي دكراميها itu huriha gotakan ulamu Allah قادرتم فون أمي تكوكن نميها أي بدو egem wa moye ki hadis ya bodu moye nete e gotak gina mi ulamu midani itu huriha gotakan ulamu midani adi fahum bas kamyab wan kam ummi dukkokken miti weni ai bodu moye ekama rasulullah bayan kora bafani komme kas Allah subhanahu wa taala idu ge wa katakit Qur'an ge ti bayan kodde bafa ekalaange basfulu yemme tedu basfulu ekalaange waadu fula kiyemme tedu waadu fulu ekalaange wani kiytu Qur'an o giyame doga waahaka bayan kurabbafa devana faharad diru vene waahaka bayan kurabbafa mistakum mahshar kurabene waahaka bayan kurabbafa mahshar ge maidanu ge kantatta bayan kurabbafa wani ei hagigatu ge sannana duwa he adi e duwa ge mistakum ge amal tahu ge jaza barabar mistakum devi gendana Allah kiytu Qur'an ge wahi kurabbafa wani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum e mistakunne tiyabamihun ge wirnaskalang yabbirwati wa taqwa weriwashe inna zalzalatas saati shay'un azimun timang e bodu helung annawagota ki ei biru bodu wegam babagute ei emme fahuge helung annawagu duniye kundi kundi wegen dawagutu ei taala fidiga ada ei biru bodu wegam babagute ke ei yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at edogo tiba hurejje kamugawana tiba fenigen dane kiruma miha ena kiruge darifuluga matin handannattalata kiruma miha e biruweri kamattaka e manzaru fenifa e kama birun kiruma miha enage kirude darifulu matin handannattalane watada'u kullu dhati hamlin hamlaha adi maabadu miha birun gosenage darifulu wattala dariwattala tan fennane tiba dariwettigen dan ki habirek gatima maamanu miha ewagutuge e bira e manzaru fenifa birungos ena dariwattala dan fennane wataran nasa sukara adi tiba ewagutuge hurejje kamugawana tiba fennane mistakum mastu wegen tibe bayge gotuga tibba ekamaku wamahum bisukara emihunga tibi mastu fennune e biruweri kamuge manzaru fenne goingus wefa birungos goingus wefa walakin azab Allah shadid adi kiyengi Allah ge azab hama gadafade eduhoge biruweri kamuge waaken Allah niyayatuga e bayan kurabbi biru bodu wegen waduwa hengei adi khasago giyame wegen annawagutu ei bodu biruweri waguten e wagtek waqala ta'ala adi sallallahu alaihi kurabba fani eduhoge digu min bayan kurabba tasawwure kuda tasawwuren Allah e koddevani wahi kurabani fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba fa kayfa tattaquna tiyabami huna kihinen he takwa veri veveni tiyabami hum eduha kafir wa kamugawana ma in kafartum yawman eduha tiyabami hum kafir wa kamugawana ma konduwa engei yawman yaj'alul wildana shiba eduha ki kuda kujja muskuli kolla duwa he diguwegen gose duwas eduwas diguwegen gose ta kolat tibe e kuda kujja miha bihagen e kujja bodu wegen gose kujja muskuli wegen gadane eha digu duwa henge duwa ki eyya hamaikani mahsharuge madan adimi adi suwaruge han arakam mistakum baawegen dimuge kuriga mahsharuge madanuge mistakum kolatti benjihe muddatemi ewagutu kole tasawwur kolla devani ihin ayatek Allah bayan kurabba fave ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana kuda muddaten no subhanallah kolatti benjihe va kolen nujhene taanga වැකොලෙන් නුජේන හූනු කද මෑදානෙන් හියා කොලෙන් නිත්තනේ මුස්සරි ගඩා එම්මෙන් ඉස්තර ජහගෙන ෆන්සාස් හාස් අහර් කොලක් තිබෙන ඒ ස්වර්ගයර නරකයර මිහුම් බෑවගෙන් දිමුක කුරි හිසාව බල්ලම ෆෙට්ටමුක කුරින් මහෂරුග මෑදානක කොල වානුවා එන්නේගි කොලක් තිබෙන්නේ ෆන්සාස් අහර් එව්ස් මිය කොනක වාහක දක්කාර බෙසු කරිෆ එහා බිරු බොඩු මෑදානෙක බිරුවරිකන් එම්මෙන් හිසාස්කො etanga emihun tibenje kolat tibenje muddate digu duwa henge duwa biru bod duwa hada biru bod duwa ke hagigatu sanna duwa henge e maidanu ga Allah subhanahu wa taala e hay mihun nange arushuge yawe kan debban
kiha baajjeri bay ehiya way kan dibijje bay ko swarge wedijjo maddande emi honna kan ebbes hunu kamen hisasa no kurawena nikam ballawa e wagutuge hunu ka tawegen dana min waro rawa muslim fi sahihi imam muslim kalifan ka sahih ka bayan kurabani min hadith al miqdad ibn aswad qala miqdad ibn aswad radiyallahu anhu ki ben vidalwana sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan kalifan ado seyme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani ko tuduna ash-shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdar milin edwahuge iru miistakunna kaari wegen waane khalqu takunna kaari wegen waane meelen ha min bara etam million meele durugeniyo ebaron bes hunu ihsas kuramin waro nikam ballawalgon haada hunu kada duwayke eha duruge iru inne bes haada hunu kada adi meelakan iru kaari wegen dahi duga kiha hunu kada waane ibs kahala waage isharat ibs nuwa bodu hunu kada maydane evves faratakon waage hiyanye evves nuwane ta iru eha tiri wegen da iruga kiha hunu kada wegen da Rasulullah bayan kurabani tuduna ash-shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin edwahuga iru miistakunna kaari wegen dane meelen ha min bara fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araq edwahuga miistakun emihunga amalu tahuga nisbatun daluge terega ulamun dane illa da daluge terega miistakun ulamun dane emihunga amalu tahuga nisbatun faminhum man yakunu ila ka'bayhi ba emihun dahilla gose emihunga thabikatta hisabad da arane faminhum man yakunu ila rukbatayhi ba emihun kakula hamad da arane dahilla mun ومنهم من يكون إلى حقويه هذه بينهم ونغدا هم يداه الله وسرانه ومنهم من يلجمه العرق الجاما هذه بينهم نيفة كوريا هم يداه الله وسرانه فانساسا سهر وتاتي بنتي فانساسا سهر فيم فدين هم برسول كاروهيك كأجن فايها كودا نيستا باندو هيا كأنه فكاروهيك كأجن مصاري كندا إبس كهلا أميد النتي وانواي نيجي تاكيها بيربودو بكندا نمكام روى البخاري ومسلم في صحيحهما امام بخاري امام مسلم دبي كلام صحيح روايه قرباني من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما الله رسول ابو هريره كبين بداروني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ادوغ ميستكن داهلانته محشر کے میدان ميستكن داهلانته emme fahun emihunge da bingaduga haiddiha musha demigen dane haiddiha musha demigen dane da illa bodu kor demigen edani kor daluge kor wayuljimuhum hatta yablugha adhanu adi bay emihun da illa engos emihun kamfadu fula hamayan aranete da illa engos emada niri devva fure khabaru tammi niri algonda menna الله كلام رسوله فرائض قرن بفا خبر تمي إذا فرائض دفع فوا خبر تمي تدو خبر تا حقيقة مي أقولون ميكان كما بيسنا ميكان كما سلام إبو متكا ميا دنيوتي مسكت قرن فرصتو إكما كودم مارو أس جه بقولتوغا إحساب فرصتو جندي جندي إذن نونا نكوربين هما إفس كمان ولا يتسع الوقت للحديث عن السبعة مهمي هنا بهيغتون واحد دكون إيتان كل ديغو وقتين كما بينو بجندانه ولكن نقف وقفات يسيرة مع قوله صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله إنكم هميكني مي حمي هنگترين مي هاي بهيغتون مي موضوع واحد دكي بجنداني أي الله تعالكم بقول بجندا زوانا فهذا الشاب وفقه الله منذ نشأ للأعمال الصالحة كم زوان عمرك هيو كانت تكرما توفيق لبجنديون أي آداي كمنون أي كي وربنا نعمتين أي زوان عمرك هيو كانت تك توفيق لبجنديون أي أفور بدو نعمتين الدنيا كمية كل بجندار إكان تصور كرهن قيام الدواء قيام الدواء كيها وفلوان هنا سور قبادة يجندي سور بيجي ممات بير درجة تانينا حاصل بيجندي أي هنا كزوان كان هنا الله تكاهيد كل نيما ekama kunikam visna algon men duniyeke heda kuramunda ni zuwan umuru no bagan tawge terega heda kollima umuruge e bodu ba ediye hisab umuruge bodu ba ediye hisab e ufaveri kan ei waguti kamen ei
waguti kame miya duhama algon men komme umurun duwas wefawa komme beefulu kan tasawwur kolle wene koba e beefulun ge zuwan pan koba ni har kunete atak ama yakin den abura ibs naannane ezuwan kan edi kuda kuda wagutu kolen e lazzatu hasil kurwe ekama ku ezuwan kan abadu libigenda tan ei swarge abadu ezuwan kan man nimumen naanna tan ei swarge aneka ufaagri kamuga abaduge abadan heda kuran jetan ei swarge etam fahatan ellala fa duniyege milibe waguti e ufa koluge terega algon men ge zuwan muro heda kollun ei hagigatu basmo yakamen ei den muskuli makaden zuwan kamen lo saade den zuwan kamen lo saade ma abaduge abada zuwan kan libigen watana etanaddi mattaka masage kurambi etana ki ei mihage zuwan kan nimigen nudata kommya kan zuwan muruga heoda fa kon ulun ei warabbodu tawfiq warabbodu niyomaten allah ei allah irada kurabi miha kadevva kam balle walgon mem yobbodu mujtama utere ko ba zuwan unta emi hon mastuga emi hon duniyawi lazzatu ge terega shaytani waswas taw ge terega emi hon riadwa mastu ge terega heda kuram ge dani allah matin handuma enne heo kamek matin handuma enne heo echen adwa hala hite besnuwe lawaya music wadwa ei emi hobi e adwa hai bani heo echen adwa hite nuwe wafi adanihim maqra shaytana wani emi hunge kam fetta karri ala kum meagas heulafa kammati ge zuwan ur heda kollun ei warab podu niyamaten allah subhanahu wa taala ge fahada shab mizwana eki heulafa rizwana eki waffaqahu allah tawfiq devwa fawa alake ei mundu nashaa lil a'mali salihina e zuwan kan ene ngasure ferigen heo amal kurman allah tawfiq devwa fawa alake e alaki alaaki wa habbaha ilayhi adi heo kan tattan enage hituge terega allah wani lobuati ko devwa fa heo kan ta qurahi ban ekamaku emagun nudamiha me heo lafa magun nudamiha ena qurahi tennuwe heo kan tattage namadu dabbange go war fuhi we namadu da patis namadu bange go waruge namadan henan ena ebani bodukamaka burakamaka nuheleve adi hele unas da hitennuwe ekamaku allah subhanahu wa taala heulafa kan emihegge hituga lobuati kurabwa fawa miha heo kan takurahibe shaugu veri kamaayekuwa namada dawe namadu shaugu veri kan hituga hure fatis namada hela kan ena kan undagulen nuwe adi ewagu tan ena miha kunugo wias enan heleve ei kan tan allah enage hituga lobuati kurawima wa karraha ilayhi al-a'mal sayya adi nubayakan tak ewagutuga allah enage hituga nuruhun teri kurabwan nubayakan tak kurah hitennuwa biruganna nubayakan tak kurang ena wa aanahu ala tarkiha adi nubayakan tak du kollu man allah enan ehi teri wedevwan sawbaki nubayakan tak kum niha salamat besnuwan allah subhanahu wa taala ga hadratun ehi yakanu le enven harbe mikiyani abadu ga abadu la hawla wala quwwata illa billah mane ki hiyo kame kurumuge barebes adi nubaya kamakun salama ibumuge barebes allah ge hadratum menuwinuwe mane ki allah ge tawfiq kanu lamiya kan hiyo kame nus kurewene nubaya kamakun dureves numevevene allah ge tawfiq anu le ekam allah debba tawfiq ngei hiyo amal kurumuge lobi hituga ufedum ei allah debba tawfiq adi nubaya kan takan nurhum eves allah subhanahu wa taala debba tawfiq kommegan mifada zuwana ufedige mi annani sababakanu levesnu sababu taken allah komme kame vestuniye gamin bar kurabani sababu taken labbawa bayen halittahuga allah odigem wa kam mistakunnan hama kurabu mattaka bayeffaharu sababakanu le allah duniyege kame minbar kurabbi kamuga vias gina kan tatta ki allah sababu take minbar kurabwa e kamuga macca kurabwa kan tatta salaka etistun emihun abadwas go amun edani allah odige nuwa kama muslimun nadba emihun go ani yes kale men ti alukan kura allah odige wanama kale men nun hejje duniyege ufaar kamuga uleni niyumatuga uleni ekama ku muslimun ne medo allah ti alukan kura mihun ne duniyege me haluga ulamum midani emmenangalo muslimun duniyege ufala aramuga huriha niyumate hifage muslimun duniyege ule kamuga wanama kafirun haluga nikameti kongule ulenjehe kamuga wanama islam nuanika era
mi islam din nuwanna nikah ko emmem bannan islam din ngaya ei gabul korwe kamen nu ngai kiye emi hunge brani muslim allah ti alquran quran mi allah odigem wa kam gawanama kalemen kan urge faar kan duniya gani benje ei emi hunge dawwa ekam allah subhanahu wa taala ego takannun duniya kan tammin bar kurabba fan ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabba fa duniye ga agu allah ga hadratuga madiri fiyen ha minbar rabbi kamuga vies madiri fiyen ha minbar badiri fiyen ha minbar duniye ga agu wi kamuga vies erum be allah subhanahu wa taala kafir kam duniye fenko war be so de eha age ves nete allah ga hadratuga duniye eha age ves nete duniye ehkam duniye hoda kannu mu'minu masakke kurani ehen namas bayin halatuga bay faharo allah subhanahu wa taala egotan ekalaange hadratun sababen neti kamen medweri eggotakavves nuwa kamuga vejjiya muslimun wes ekalaange matin handuma netigen hinga daane muslimun wes ekalaange matin handuma netigen hinga daane ehenkam allah subhanahu wa taala bayin halittahuga miistakunna visne fada gotakan allah odigem wagan hamawa goggota bayek kandatta duniyege ba kuravva sababen neti sababu neti eba kuravva ekandatta karamate wes kidane karamate wes kidane fada kantan allah kuravva ei kibegen ei muslimun bes allah matin ekkon haduma neti nudiu mattaka pareggama muslimun bes haduma neti hinga dana allah mudigem wakan ene eggotukes neegi horejje kam gawana ehenkam allah subhanahu wa taala bayen halitta hoga sababu neti kandatta kuravva ama mi zamanuga huriha zamanek bes efada karama itta faala wegen eda khasago jihad ga madan fada madan ta hoga allah fada kandatta kuravva sababen neti ennamas aamukan halet duniyega aamu huriha kame allah subhanahu wa taala duniyega hingawani sababu taken medwer kurawwa ehenkam duniyaka ama kujjaku ufam wegenne nannan hewle fami hegge gotugaye e kujja komme sababu taken lagen hewkan tattawge tereyang annani hewle fa kujjege gotuga wegendani imma bi sababi tarbiyatin salihah ehnya rangalo hewlefa tarbiyatege sababun e kujja hewlefa miya kammiwani rangalo tarbiyate kujja limu tarbiyat mili beni kon farata ko maim bafange farata kujja dirulo munda ma hawlu e kujja ya rangalo tarbiyate libige midani emma rangalo tarbiyata kun henya kujja rangalo kujja kavege midani aw rifqatin tayyiba nuwata hewlefa rangalo ekwarin taken kujja ya libumu e kamuge sawunga se kujja hewlefa miya kavege ngada waragina mihunge bahuri ama taariyuge faaha kurave mis mihunge bahuri hewlafa ekwaringe sababun hew magan as nangalo magan as misalakan awwakuruge faana ekadege faana ki kudai rasul allah ga nabiyya hoga ulu vivekade allah ga nabiyya emme furatama wadayagen nabi kaman hama gowale mehindu ekadege faana iman bi awwakuruge faana ma ei hewlafa rangalo ekwaringe natija emma hewlafa rangalo ekwaringe sababun bas miha hewle farangalo miha kavegen gadan aw ghairi zalika tami fada hamakan tattawga sababun mi kujja hewle farangalo kujja kavegen gade faqad hafizahu allah mimma nasha alayhi kathirun min ash-shababi ifada kujja allah subhanahu wa taala miharum ginazuwanun takuramun eda ginakan tattaw allah ifada kujja salam kuraba misalaka bekar kuliwaruta bekar kan tatta nubaya kan tattawga tere gulo midani waswas tawge tere e huriha kam allah subhanahu wa taala fata kujja salam kurabbaye wa idaati salawati adi namaz ta gellu walu namaz tangeluma namaz ta farwa kuda kurma mi huriha kam allah kujja salam kurabbaye wan himaki fi shahawati wal malazzati adi shahwat tawge terega lazzatu himene kan tawge tere mi dunyawi malazzatu ge terega ulumun allah subhanahu wa taala kujja rakatri kurabbaye wa qad asna allah ala hadha an-nashr migota bodwa zuwan nang allah subhanahu wa taala wani ki quran ko ta'rif kurabba ekalaga wahi kurabani innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda mi kahf baga ge mihun ge wahaka allah bayan kurabani kahf baga ge mihun emihun nakiyai haymihun hayzuwanun ei e hayzuwanun rahun raddu kolla fa emihun nikuti aniyaveri veriyegge aniyaveri kamu salama bumattaka ei eruga huri aniyaveri veriyen enaya alkan kurma mistakunan amur kongulun aniyaveri veriyen ei diqiyanus kiyamihe enage aniyaveri kamu salama mattaka ei hayzuwanun rahuriha echdu kurava fa et hay kudin nikuti rahun regano
ರೇಗಂಡು ಹೇದ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಹಿಯಾವೆಕು ಹೋದಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಹೈಕುದಿಂ ನಿವನಿ ಹೋಹಳ ಎಗ್ಗೆತೆರೆಯ ವೈಂತ ವದೆ ಹೋಹಳ ಆಗತೆರೆ ಕುದಿಂ ಒರು ವೆಲಿತನ ಕುದಿರ ನಿದುನಿ ತಿನ್ಸತೇಕನು ಆಹಾರ ಒಂದೆ ನಿದಾರೆ ತಿನ್ಸತೇಕನು ಆಹಾರ ಒಂದೆ ಬಡು ಕರಾಮಾತೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಾಳ ಕೊರೆ ಎ ಅನಿಯಾವೆರಿ ಜೀಲು ಏಗೆ ತಿನ್ ಜೀಲು ನಿವಿಗಂದಾಂಗೆ ಹೈಕುದಿಂ ತಿವಿ ನಿದಾಫೇತ ಎ ವಾಕ್ಕಾಫ ಸುರತು ಅಲ್ಲಾಹು ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫೆ ಏಕಂತಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕುರವಿಗೊಯ್ ಅದಿ ಮಿಮ್ಮತಿಗೆ ಫನಿ ಫುಕ್ಸಾತಕು ehaykuddin salame kuromattaka wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal timang allah kanai faratara vai faratan ekudin furula wahid devime ei bimuge fani foksata inhalate gojje kam gojje fani foksata unda kuram farane kam farane ekama koy gotta dire kan engejje kam gawana fani foksata unda gude nuwa allah kan takurabe tinsate kanwa e hoholaagatere nidafte e haykudinga waaka allah bayan kurabani innahum fityatun ei zuwanun tahike ei amanu bi rabbihim emihun raskalagiyan iman wuwe wazidnahum huda entiman allah e haykudinga iman kan ituru kurawime emihunge ittawge iman kan taza kurawime warugada kurawime Allah subhanahu wa ta'ala min ta'rif kuran wahi kuran walamma kana ash-shabab da'iyan qawiyan lish-shahawat kana min a'jabil umur ash-shab alladhi yalzam nafsahu bit-ta'ati wal ijtihad fiha kumya kazuwan kama kimi shahwat teri kama goa umuru murihanu ba kama goa e umuruga e huriha kama qurban ko heokandatta kam miha lembigen awun ei kuda kamen no ei kuda kamen non ei kiyen ehen kamun wastahaqqa bizalika ehen kamun ekamuge sawabun efada zuwana hagwegen we an yakuna min as-sab'ati alladhi yudhilluhum Allah fi dhillihi Allah subhanahu wa ta'ala arshuge hiyawe kamun hiyawe kan debba haimmi hunge terembun ekujja haggo kam bodo sawaba kiye zuwan kama kiye hurihanu ba kama kagwa umuru e umuru ge ekujja hurihanu ba kan datta keddu ko Allah ge kiyaman teri kamuga sabitu ema e kuda kamenno kamuge sawabun Allah wani e bodo ajuru ekujjaya devva laqad alima annahu mas'ulun an shababihi efada kujjang engene ekujjage zuwan kama ki e ni'matekkan e ni'mata behegodo suwal kurave komme ni'mata ki Allah insana debbi komme ni'mata ki e ni'mata ka behegotun Allah giyamet dogo suwal kurabane ni'mate summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im entiya bami hunan Allah debbi ni'mata ka behegodun tiya bami hunan giyamet doga suwal kuravene tidannash tebam danna tebam no devvi niyamita ka begon Allah sual qurban giyamet do salamaten no wele salamaten no furi hamasihat niyamate fenumuge niyamate ivumuge niyamate bodo niyamate tammi mihuri hani niyamita ha begoton Allah sual qurban ade khas qurba fe bawe yakin bayan qurba fa khas ko bayan niyamita misalaka ivuma fenuma inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula bayni umatten kalange khassa qurba fani tiba me iwuma fenuma hita mihuriha mi niyomattake mi niyomattaka be gon tiba me giyame do sawal kurwelete enkam zuwan kama kimi bodo niyomate eniyomata be gon sawal kurwene kam wakin bayan kurwa fawesbe adiki du qur'an geni aam kon assa huriha niyomataka be gon thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im tebam Allah de hurihani wataka be goto sawal kuravenete adi khassa kurawwa mani fada bayen niyamitta enko mi ilmerin vidalwani aam hukume bayan kurawwa fe ege darhun ege fahatun khassa hukume bayan kurawun e dalil kurani ekamuge muhimmu kama misalaka bay misal ngal wonu mitanga bayan kollana Allah kiyati Qur'an wahi ko wani tanazzalul malaikatu warruh lailatul qadr ile reya be goto eriya ki ei malaike be kanu bima faaba wada gannaware adi jibril ge faanwes jibril ge faana ki malaike tenunta allah e qur'ani eriya ki malaike be kanu bima faaba wada gannaware adi jibril ge faanwes eni aam huriya malaike be kanu bima faaba wada gannawana wa den jibril ge faanu khassa kuravi ki wege mi ennani kam ge faada ilmerin vidalwani aam hukum bayan kurabba ege faatun khassa hukum bayan kurun ei ekamuge muhimmu kam me ekamuge dalil qurani mane ki jibril ge faanu ge maikkan etange bayan wani ekale ge faanu ki aadage be kalennu ei ki malaike be kalu vitere gonda be malaikata ekale ge faanu fa ba wada gatun ei adi khassa kame ke එහෙන් Allah subhanahu wa taala yoti bayan kura hurihani umataka be gon sawal kurawene ehen namas wakin adi bayan niyamat ekalan khassa kurawwa fe egetere ivumuge niyamai fenumuge niyamai
adi khasa ko mizuan kam gani umuru mi kan datta mi annani bayan wegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani igtanim khamsan qabla khamsin tiyabami hum fas kamegge kurin fas kamakum faada libigannaare fas kamegge kurin fas kamakum faada libigannaare ei kon fas kamen ei shababaka qabla haramika tiba muskuli umuge kurin zuwan kamuge faada libigannaashe माने की मुस्कुली मुगे कुरिंग जुआं का मुगे हेयोकंत तक कुरंग आद कुरारे हेयोकंत तक होगे साबित वारे मुस्कुली भी मादें मागिना हेयोकंत के नुकुरे मिसाल कं हज्जुगे कंतत्ता ए मीहागे हरिनडुगे बार हुरगे हज्जुगे अलकंत फुरी में अदा कुरे जिहादुगे मैदा हरिनडुगे बार हुरगे अदा कुरे ने अलकंत मिहुन्ननी दामुनमाद को मेरे को आद को कुरुंग हरिनडुगे बार हुरगे कंत कुरे kamu diinu ke bahuri harikadu ka bar huragen kurave kan datta ehem wegen ta Rasulullah hadis kurawani al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if Rasulullah bayan kurawani bar gada mu'minu miha Allah ga hadoratu ga lobueti kam bode adihiyo kam bode bali kari mu'minu miha ashigadu bali kari mu'minu miha Allah ga hadoratu hiyo kam bode harigandu bahar huri mu'minu miha kiwegen ene baabar kan takkurave enikam eti mu'minu miha nukurave baabar kan takkurave emma harigandu ge bahar huri dos baruga zuwan umuruga baabar kan tange bakurave muskuli manukurave enkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muskuli umuge kurin zuwan kamuge faada dibigannaashe ei muskuli ma nukurave ne baabar hiyo kan tangunnane engkamuge zuwan umurge kan kurave to balare zuwan umurge kan mati sabitu wejje kamuge wanama muskuli wima wes kan kurave kamuge Allah liwwana mi Allah ge ogawanta kan alu takunge macca kamegge mati miha aadawe sabitu wejjiya uzuraka hure ekan ene nukurawunu kamuge wies ekan kura kamuge liyewigen daane ekan ballawa misalaka damunamadu barabar kurami ena baliwegen ene nukurawunu feshi misal Allah subhanahu wa ta'ala ga do tuli wigen dane ena kurakama kommere kurakama amai fadai sunnet roda barabaran ifamiya ho ma buraso do roda barabaran ifamiya ena bali wegen e ane hafta ga nuhi funi ena liye wigen dane hafta sena hifikama liye wigen dane ekama ko ekama kan aada wecchiya ei ekama aada wejjiya enkam zuwan umuruga miha heyo kamen kamacchuge sabitu wi muskuli wi ma enage bar ekama neti netumuge sababuge na nukurewuni Allah subhanahu wa ta'ala ge hadoratu gadi wegen dane e halatu ge sena ekan kuraka enkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawani zuwan kamuge faida libigannaare muskule kuriga wasihhataka qabla saqamika adi baliumuge kurin sihhatuge faida libigannaare baliwima hitan arana ma dentimanna rangalu matimanna war rangalu kan Quran e sababaki baliwa wagutu Allah mati marabboda miya dawa එහෙම ඉල්වර මිදාලවේ බලිබි හොන ziyarak kon emi hona hiona sihajde warafase henga bul Quran kiwegen ei miha musiba jehe waguta ki ei miha duniyege huriha wasiyetake miha gen kedigen gos amekane Allah gule halen amekane mi tajriba kurabba misalaka jala lafati be mi warannu lafa mi hon etibe jala la ekam ku jaluge mi hon tibe haluga warabbodan Allah miha gule fauna inu bayan le fami ekam gawes kafir ekam gawes ehem begen ta Allah ki Quran ko bayan kurabba ve wa idha raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din emi hon kanamacca sawar wa hinduga atar faratun raal was den wa garagu wedana hengi wima ikhlas terikama ko Allah dua Quran farate emi hon alukan kurun huri alukan kongulun huri ha faraita kan hadan taala ikhlas terikama ko Allah dua Quran farate ei kafirun emma emi hunda se musiba je bagutu Allah mati hada Quran fara hama ifadai baliwa bagutu ei Allah mati hada am fara baguten ei emma baliumuge kurin baliwima demmi hitan aran timanna emi ani kamek kure wonona eni kamek kure wonna enuata timanna me balin fasiya vejja timanna eni kamek kuran farana me kamada salama wi makaden hitakan aran shaytan ekan hada nattala emma Rasulullah bayan kurabani foni hama sihhatu li bi fahuri duwa huga hiyo kantatta ginain kurare ei baliwima ka efada bay kantatta ken nokurawene waqina aka qabla faqrika aditiba faqirumuge kurin musadikamuge faida libigannare ei musadikamuge hure heda kurare Allahumma uga faqiru lima hitan arane ade timanna mudalibena nama Allahumma uga heda kurane timan aimmati usima hitan arane
fagiru ima Allah dua Quran Allah timanna tanawaskan devare timanne Allah mauge heda Quran ekam tanawaskan libunima den bodawer kan itawadi gen bidani bodawer kan itawadi gen bidani den shaytana ena heda kuriya kanu dene bawar misal tan ege bawar misal tan e wagutu den shaytana ena icchin heda kuriya kanu den wa faragaka qabla shughlika aditiba kantattawge mashghul we masakke buromuge kurin tiba lifa wa huswa gutuge beenun hifare tiba huskon huridu wagutu ekama tiba diriulumuge masakke tawge terege mashghulumuge kurin misalaka mige misale negi dana misalaka miha kaabelin kon hunna duwaswar wara huskon ena hunna e wagutu gina he okanda takurare sawbaki den tiba kaarane ko darin tan nibi ambidarin kantaka mashghul wima bayin he okanda taket tiba kan nokureve e mashghulumuge kurin muswakutuge beenun hifare wa hayataka qabla mautika ay tiba marumuge kurin tiba diri huri duwastahuge faada libigannaare mane maru ima kaden kurwen he okame diri huttata kurwen wa mi fas kantan awmuge kurin e bayan kurun fas kantattahuge faada libigatuma ege terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuran zuwan kamuge waakas rawat tirmidhi fi sunanihi min hadith ibn mas'ud radhiyallahu anhu imam tirmidhi bayan kurban imam Allah rasulullah abdullah ibn mas'ud we kibain bidalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabi la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin yamaddoga adamuge dariyage faatila muritanun guduwages nurevene faskama kamedu ena aswal wejjamadan muritanun kama faatila guduwages nurevene mi khassa faskanta musakan mi faskanta ken mi khassa faskanta mi faskanta ka behe gotun suwal nukurevenis ena huritanun ena ka faatila guduwages nurevene ek kum faskamen ei bayan quran an umrihi fima afnahu ena umra behe gotun umru heda kolli kongo takatto suwal kurevene umurge duwastan heda kolli gota behe gotun suwal kurwen mi umra kimi khanda edifawa wagutu kolekebe Allah ga dotu komme mi hegge ajalwani liyevifa ehama wagutu o ma ko mi haku duniya danje hindu kolella hegge sawa hegge so kurwe khanda edifawa icche mi umra kimi eko mi umra behe gotun qiyamit do Allah suwal kurwane umur heda kol gota behe gotun wa an shababihi fima ablahu enage zuwan kama behe gotun zuwan kan heda kolli kon kameggato suwal kurabwan wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa dina enage mudala behe gotun suwal kurawene e muda ena hodi kon gotakatto adi haradu kuri kon gotakatto suwal kurave wa maza amila fima alim adi ena ungenu ilma meduge ena amalu kuri gota meduga suwal kurave mifaskan tammi giyame dohuga mifaskan takame duga suwalu no kuravenis miha ge faatila hurtanam hama gudu ayusule washababuhum imadul umma zuwanun naki ei ummatuge tambu ei wahum jilul mustaqbaluge jilu ei minhum yatakawwanu bina'ul ummatuge bina ufadigen midani emihunge faratu zuwanunge faratu wa minhum yansha'ul ulama emihun getering ilmu ring ufadigen midani wal muslihun islah quramihun wal mujahidun ufadigen midani emihun getering wa ghayruhum min abna'il mujtama ad mujtama fadahu huriha go fitaken ufadigen midani zuwanu ge faratu alladhina idha salahu intafa'at bihim mujtama'atuhum fid dunya wal akhirah ay emihun islah wajja zuwanu tan islah wajja mujtama tan islah ge midani mujtama takafada libige midani dunia gaus akhiratu gaus Allah ki Quran ga wahi Quran walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay egota heulafa mihun egotan ufedigen diyama emihun ge muli aila egotan rangal wegen diyama e aila ge emmen swarge ga Allah baddal ko devwa sawalo fedigen da ko me misal ge timanna marima timannage mamma ya bappa timanna swarge ge finnane timanage darin swarge timanne fennane Allah ti bayan ko devva fennane goy fennane kinetto Allah e koran walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman iman ve mihunge darin e iman kamuge mihuna tabawejjiya alhaqna bihim dhurriyyatahum e mihuna mihunge darin tettiman Allah swarge ge baddal ko devva hushime wama alatnahum min amalihim min shay e mihunge amala ko timan Allah evves minbaren unyennu kurabba hushime maaneki misalaka darifulu huri swarge tankole daru darajayga mammaya bappa tibi tankole mati darajayga mammaya bappa Allah nugen namane kujaya baddalu kurevumaka tiriyaka
ඒ තිරියක් ගෙන උගේ අමල උනිවුන්තායි ඒ দারিফුළු ගෙන් දානේ මච්චන් අල්ලාහුම ෆනවදල් කුර দারিෆුළු ගම කාම උතුරු ගෙන් දානේ ඒ හාලතුග ඒ ස්වර්ගවද වෙජ්ජියයි ස්වර්ගවද වෙජ්ජි එහෙම අල්ලාහ බයන් කරබනි තිමන් අල්ලාහ එයින් එබ්බස් මියෙක්ගේ අමලකුන් එබ්බස් මි බරන් උන්‍ය නොකරබාවුෂිය කුල්ලුම් රින් බිමා කසබ රහීන් තිබෑ මෙන් කර කොම්ම මියක් වස් කුරා කම කාගෙන් ඒන වනී රහීන් වෙෆයේ මානේ කි හේ අමල කොග්ගෙන්නේ නරකන් එන සලාම බෙවේ එහෙන්නුනි ඔති නරකය දාන මිහෙක්ගේ ගොතුගය කුරා අමලු තහුගේ බදලුගේ රහීනෙක්ගේ ගොතුගය තිබෑ මෙන් කර කොම්ම මියක් වස් තිරි කුරා අමලු තහුගේ බදලුගේ රහීනෙක් ගොතුගය මානේ කි හේ අමල කොග්ගෙන් නෆ්සු සලාමක් කුරවේ හේ අමල එයි දරණි අදා කරුම් ඒ අමල කුරීමා එන නරකන් එනගේ නෆ්සු මින්ජු කුරවේ රවා මුස්ලිම් ෆී සහීහි මින් හදීස් අබී හුරෛරා ඉමාම් මුස්ලිම් කේ ෆානක සහීහ් ගරිවා කුරබනි අබූ හුරෛරා කිමේ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن كما إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إنسان أمر واحد وقدن حسابا ينجي هوريها عملك كين يندي أي أنا الله ده بدم فليه هموي أنا ده بفرصة نيموني أنا وقت كوري فهوري عملك كاغم مهار أديه دنو نان يتركن ينايكا كوربين كم نركن سلام بما كوربين كم بس سوارجة كدارا جتان يترو كورمتكا كوربين كم بس دني حسابا كوني مارو ما يكوغا حسابا ينجي دم فليه هموي එකමකු රසූලුල්ලාහ සම්බයන් කරවනි ඉල්ලා මින් සලාසති තින්කමකුම් මෙනොවියේ මානේ කි තින්කමකුම් ඉන්සානා මරුම ෆහුගවසේන කව්වලුගේ සවාබු ඉතුරුවමුදා ගියාමෙත් දෝගෙන අල්ලාහ බදල් කුරාන් එන දුනියේක නුකොම් හුරි බාවර කන්තන් එනගේ හොකම්ගේ ෆතම් ෆෙනිගෙන්දා තින්කමෙන් එබවේ ඒ හදීස්ගේ බයන් කරේ ෆාව තින්කමේ ෆොරතම කම බයන් කරන ඉල්ලා මින් සදකතින් ජාරියා demigen da sodagate du ko fadamiha wagufek ko fadamiha ikhlas teri gotuwa allah ikhlas teri kama ko dekkun teri kama neti demigen da fada sodagate ko fadamiha mane gina bay ko egen faada naga kala sodagate saraka miskita hatimu fada taketi hadiya ko dekkun teri kama neti amay fada hospital bina ko mistakum fembo wale bina ko mifada aamun nang ijtimai faada libe fada kamek koddi fa allah taka koddi fada miaya e kanta bimmatiga muriha hindaku e faada mistakunna libe munda hindaku ene kawwaluga sawab libe munda aw ilmin yuntafa'u bihi adi mistakunna faada kurani ilmen allah taka du ko fada miya e ilmu duniyega mistahunga terega diri huriha hindaku ege sababun ena sawab libigen dane awwaladin salihin yad'ula adi hewlafa dariyak ena hewdwa ko dene hewlafa dariyak du ko fadaniha ekujja kura duwa ge sababun ena barabar awwal terega sawab libigen dane emma hewlafa dariyak du ko fadiun ei kiha maik kamen ei emma darifulu rangalogotu ko tarbiyatu kurweto masakke kurun ei muhimmu kamen ei niha marwegen daru sakujja ge faida kura ekam gina miho masai kurani ama hulaunge tahzim kujja tahzim kureveto hulaunge tarbiyah deveto ege natija ka vege mudani kujja bodu vege dara kujja gela do haya kendi fawro adabes sadme kujja ki ba kun hure evs kariyati akhlaqe kujja ki ba kun hure maim faanna urumatteri kon hita ke kujja ka nege maim fange hakuta ke nege kujja ka emme fahum maim fa hitam kurami jeni muskuli umuruga ei ki vege ham emi hum ge himalum vege dia kanen ei ekama ko dini tarbiyatu ko din tarbiyah din kam gawanama فهم يجي فائدة أميهون اللي بيجنديا ومن الأمثلة عن الشباب الملتزم بطاعة ربه شباب الصحابة باي مثال تميتانغ بيان كورباني هيولا فارانغ زوان باي مثال مثالك الصحابي بيكلونغ زوان صحابي بيكلونغ باي مثال تا إيه ترى أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دونداري كلون كليفان دونداري كلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ekujja lairu ekujja kandatan hawala kuramba satara harun wanis sham kore forbi muslimu lashkaruge qaidegge gotuga behettevi usama bin zaid rasulullah sallallahu alaihi wasallam lashkaruge bodati sahabin tavestippevi ekamako kalifana lashkaruge amire gotuga raise gotuga leader gotuga behettevi usama bin zaid eru adi satara haran kalifana umar fulakon nuwe wafil qawmi kibar sahaba lashkaru ge terega tibi ashabu bekalunge terega tibbe bodati ashabu bekalun ekamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifana behettevi ekale faanu lashkar tanfiz nuwe udan ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wadagati Abu Bakr ge faanu khalifa kam isse wadagati Abu Bakr ge faanu
lashkaruge eruhuri umaruge faanwes unnevi usamat bin zaiduge dashum Abu Bakr fan Usamat bin Zaid wa kiben hudden edi wada gati Umar ge fan timan kale ge fan ga arihuga bahatta devwa fanan he angurama nugen gos angurama nugen dawa timan kale ge fan ga arihuga bahatta wa devwa fanan he den Usamat bin Zaid hudda devvi hama efaden Ali ge fan kale fan ge zuwa umur fuluga ekale ge fan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tammati fuluga baba wa fare gandu ekale ge fanu hijra wada genne Ekam ballawa Ali ge faanu ekali faanu beautiful annu gannawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge koluge doru kolu matiga etibi Makkah ge mushrikun ge terem bodati ekali ge faanu hendunu fatis namada nikmu wada gannawa hendu ekali faanu shahid kollan ready ge tayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ge faanu ekali faanu ge tammati koluge baaba siru ekali faanu de gannu wada gannawa hijra emi on tibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmu wada gatunge intizaruga Ali ge faanu tiyenu emi bala Ali ge faanu fennani emi humi kurana Allah ge nabiyya kama komme kotes Ali ge faanu yoti ekale faanu ge furana fly pura lawwa ama ekashigen ve ekale faanu kuma dagen nawar Allah ge nabiyya kama ge hi kon emi hum ekale faanu shahid kollum ekashigen ve kuma ekale faanu is beautiful nu ganna ekale faanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammati kolo ge re heda kurevi hama ifadan Ja'far bin Abi Talib Ali ge faanu ibada bafa Ja'far ge faanu ekale ge faanu mu'ta hanguramaga ekale ge faanu shahid wada gati ekale ge faanu ko umur fulum satara harannu qaida kam hunne hanguramaga mu'ta hanguramaga qaida kam hunnevi ei Zaid bin Harisa shahid wada gatumun den dida hippevi Ja'far bin Abi Talib suwan bekali umurun adi erbu satara harannu ehven ebe kaluna behe gotun meti lembayte besvidala vefa shairaku ya habbazal jannatu waqtirabuha ebekalunge basula ebekalunge tanbay ebekalunge vidala basula mi lembay takum vidala hemati ya habbazal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha e swarge hori fair kamay tanuge mewa takani ametta kari wegenve adi tanuge fen tanuge buinta fini wegenve war rom e rom kare hangurama kuramuge ebekalunge dani heruga rom kare ki e romuge mihunne mihunna ki qadudana azabu hay min azabu kari wegen vejje man ki min gatul wegen diu emihun bali wegen diu kari wegen vejje alayya illa qaituha dirabuha timanne emihun baddal vejje kamuga vejji atimanne emihun karta kandala hushim faqata'u yadahu al-yumna Zaid bin Harisa vidalai basulu mi lembayta Zaid bin Harisa ya Ja'far bin Abi Talib ge waha kamitanga bayan koraba ekalege faanuge furotama kanai dida hippawage hunnamani ko kanai kandagen ediyei fa amsaka ra'ayatu bi yadihi al-yusra den hippewi waatun dida hippewi waatun faqata'u yadahu mushrikun kafirun ekalege faanuge waayus kandali faqata ra'ayatu ila sadrihi de ekale faanu karfulum mihen hippewi diyayus kandagen ediyei diyayus buriyegen diyei den dida hippewi ekale faanu karfulum fatakasaru alayhi faqatalu ekale faanu awahar wejjam waddan den dida ebbi machakanu wette den emi hon men jamaawe kalifan qatl kolli shahid kolli e hindu dida vettigen diyei bima yaqulu Abdullah ibn Umar Ja'far bin Fana be gotum vidalwani iltamasna Ja'far bin Abi Talib fil qatl shahidu emi hon gaterenti wanna men hodi mo Ja'far bin Fana fa iza huwa qad duriba bid'an wa 90 darbatan tibanna men kalifan fini wadagen iruga e kalifan ga zakham tawwe haiddiha et zakham kandinna tirun arafori zakhamuta haiddiha eta zakhame ekade fana kibaga utte qala ta'ala ibe karna be kodum Allah qur'an ga aibba wale vi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi mu'minun ge terem be bayaku sadaqu ma ahadullah alayhi Allah ngami hum bi ahudu tedu ko dakkali bayaku be mu'minun ge terem Allah ngami hum bi ahudu tedu ko dakkali bayaku mu'minun ge terem be faminhum man qada nahbahu emihum ge terem bay emihum ge emihun edun furihama kuruwe manaki shahid wegen diye waminhum man yantadir adi emihun geterem bay emihun shahidun we emihun adi intizar ko gentibuwe wama baddalu tabdila emihun Allah ge hadratum kuri evsahude yakan emihun badalen nugene manaki emihun Allah bi huriha ba'da tedu ko dakkawe emihun nabe gotum Allah wahi kurabi basulu wa min al amsilati kadhalik adi hama misal tahu getereng Muhammad ibn al Qasim zuwane Muhammad ibn al Qasim mi sindu karaya hindu kara fatah kurawwi zuwana
इंडिया फतह कुरवी अदी पाकिस्तान में सरहद को फतह कुरवी जुआनामी मोहम्मद बिन कासिम एकरे फान के उम्र लम यतजावज साबि अशरा एर को मिकलेग फान के उम्र फुलम बस 17 हरन वे 17 हरन जुआना ए लश्कर व कायदा का हुन्नवी मुल हिंदू करा हिंदुस्तान एक को फतह कुरवी कमा तरवी लना कुतु सियर قال الشاعر शायर की दाड़ोनी उब्बाद एबे कलुंगे तारीफ कुरबम उब्बाद लैलिन इजा जन्नत ज़लाम बिहिम रेगण वाहिद एमी हुन्नकी एई रेगण अलकं कुरबुंदा अल्लाह गे उलफा अलमने कम आबिदिन दमउहु फिल खद्दि अजरा वरम मदे फद अलवेरिंग एमी हुंगे लोतकुगे करुणा एमी हुंगे लोतकुं उहुरिगेंदा माने कि अल्लाह बिरुं एमी हुंगे लोतकुं करुणा तंग उहुरिगेंदा अलुं हादा मदे व उस्तुगाबिन एहेउलफा अलमनकी एई हेउलफा जुवाननकी एई जंगलीगे सिंगात है के मी उन्नकी इजा नादल जिहाद बिहिम जिहादंग मी उन्न गो आलेवे जिहादंग मी उन्न गो आलेवे हिंदु गो एमी उन्नकी जंगलीगे सिंगात के फदा हिवर गदा बातोलुं तह के मी उन्नकी हब्बु इलल मौत मी हम मरादि मद्दतो को फदे वस बिरन्नति यस्तजदून रुयाहु एमी हम ए मार वाम एदे फदे मी हम अमिल्ले माने कि शहीदुमा या रब्बि फबअस लना मिन मिस्लिहिम नफरन ए हद्दवा बरस कला को ए फद जुवान तक हरबिंगे तेरे बस फद्दवा देवान दे युशयिदून लना मजिदन अदाना हो ए हरबिंगे कि बंगेल लिफावा शरफ हरबिन अमरा हो दादिन मट्टका वमिन अल अमसलत अल मुआसिरा अशबाब الذين يملؤون المساجد निहार मी जमान के फद बाय मिसाल ता बाय इस्लामी कौम तकुं बाय मिस्कित तकुं के फद बाय मंजर तफिनिगेंदे मिसाल का मिस्कित होगा तिबे फद जुवान बाय गांव तो होगा फिनिगेंदे फद मिस्कित तकुं जुवान दरस हल्का ता हो गया साल का मस्जिद नबवी निहार से तांगा उन्नाने हम अबदुस उन्नाने इल्मी दरस गा तबावर हम वहागे की तंता उन्नाने हम इसमी कर दल्ला उन्नाने एक की फन्न तक किया वादे मुंदा कुम मेरे को अबदा अबद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने सूरह फरियम आदि अदद दान दंदस एतांग एकंतत बराबर हिंगा एतंतांग हम वारगिनवान जुवान ता एकी गाँव मुता हो गमी एकी गाँव मुता हो गमी होंगा एतांग गुरुवां हित दस्कुरु गुरुवां मुदारसा कुरु शरई इल्म तंगनु मिफद बावर मंजर तफनी के दे हम मिहारवस ए हम हुरिया ज़माने के वसे नमस फहु ज़मानुगा इफद हेल फामी हूँ मदवे गंदान का मकीत कुरान बस अल्लाह बयान कुरबा फवे सुल्लतुम मिनल अव्वलीन फद हेल फामी हूँ पूरी के वरा गिने व कलीलुम मिनल आखिरीन एकमको फहु एमी हूँ वरा मदवे गंदान कुम्मे कसमी ही तफनी कंदे मंजर के बिफद मंजर तफनी के दियो जुआन हेल फाजुआन मुझे तमाम फनी गंदी मकी हम मीस्त होंगे लफनी कंदे कमें एको मिहान कंबल्ला मगमती हिंगा फदार को जुआन को दिनता मी हुन्न दगु कुरमा मी हुन्न फुरसार कुरमा जुआन मी वर को दिन तम मगमती एवस काला अदब अखलाग नती को दिन तम इतबार को जकुल मुंदा तम फिरननी सबकी एको दिन गरंगल तरबियत ले एको दिन गरंगल तरबियत ने एको दिन का गिना फारक अलेनु लेवे एगे सब मगमचे एको दिन गिना फनिति वेनी मी हुन्न उंदगु कुरमुंगे दनी मी हुन्न फुरसार कुरम मलावे कुरम मदेन मुं कम्मती गोड़ी तक कम्मती एको दिन एतिवेनी एको दिन गन मच्चा फोन तक और याचे दू कोल्ला मिति वेनी एको दिन बलनी नु बा मंजर एगे सब एको दिन जुआन कम वेगंदानी कोंगो तक वेगंदानी हम नु बा वेगंदानी नु बा जीरे हम बिना वेगंदानी कम रंगल हेल फा को दिन तक मीहा के लो मच्चा फिर मकी एई हम कोम्मे मीहे के सुला फिनी कंदे ने कमे कोम्मे अकस्मी रे मी मौदुआ बे गुतो मी वाह को मिनी के मिदियई दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन मंगे तेरे जुआनुना हेयो मगम मगु देक्केमु अदि एम्मे हानु बा फाहिश कंततका मुनकरा इतका अदि मस्तुआ तकतीगे एम्मे हा तकतीगे व बाय अलगुन मंगे जुआन जी रक्का तेरे प्रभु وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.